wala may mga partner. Ha! Kaming duha. Ha! Martin, Freya. What's your name is? Nah, JR, Shamsky, Patrick Star, Miss Rhea. Nag-sunrise na pero may view. There you go, may view gamay. Babalaha ko ba eh. I need to bala. You need to bala me. Let's go. Balaha ko kay Parma. Kita na to ang sunset. Ana. Tarunga. Whoa, look at that. Now that's the sunset, bitch. Let's go. Take. Oh, ang isang katulad mo. Kewas. Mana nami kaon dire sa Alimyo. Sa Siliman na pe? Kulon. Di ba white na yung kape? Okay, vlogger. Hi guys. Kamo na may kaon nga kami og lasagna. Anya niya. Ang lechon na ha. Oo, magalimot na magod. Napilin. Wala na. Ipakaon sa iro. So ni guys, mato na mi sa dito tawag ka to ba? Swenlek. Swenlek. Eskema. Don't mess with my gal, 'cause I'ma be the one to break it to ya. Don't mess with my gal, then I'ma break your neck. Tell me who's next time. Who you rollin' with? All I know is I get my girl. Find your own bitch. Don't mess with my gal. Malayo pa ba tayo? Tapit na pare. Nasaan na tayo? Sa Lukuyan. Sa mga kaigsuunan, mayang butag, mayang udto, mayang gabi, kung unsa ka mang oras sa katanaw kining atong suliran. So karon mga kaigsuunan na kita diri sa ning gitawag nga Balinsa Sayaw Twin Lake. So, wala pa mi sa main event, wala pa mi sa mismo nga Twin Lake. Na pa mi sa pinaka first nga lake, kind of small though. Anya niya. But it's worth basta worth it siya bay. Mura na siya, parihar na siya. So as what you can see guys, nindot guys siya bay, you should try to come here because nindot gud siya awa. Proper nga mo one he. Barato ra paano siya kanang pilay plate. Maggasolina na kasi mong motor. Wa kay motor paglakaw, okay? Actually, kung ganahan mo maanhi dire, mahal ka ayo kung magano ka actually 200 ang sakay pa sa direct ka nang maghabal. Habal. Anya niya. Pero kanang Back and forth na na. dili. Oh shit. Then kanang entrance kung wa kay ID 50. Oh, para ako, akong ID man kay taga Cebu. Cebu man siya sa dili kay kailangan taga Negros Oriental Taga naman. Negros Oriental 70%. No. Actually, kanang may ID, kanang 20 ra. So, Launching, landing, or operating an unmanned or remote controlled aircraft or drone within Balinsa Sayaw Twin Lake Natural Park without permit from Department of Environment and Natural Resources is strictly prohibited. So inyong mga drones, kung wa may permit, di mo makapalupad. Kalapati ra mong gamiton. Or paluparon na mo JR para sa view. Okay? So kung na yung mga lost and found items, ilaray sangit dire. Let's go. So yo, what's up? Back at it again, and these are some few tips and do's and don'ts. Basically don't. Hindi mo dapat parang there. And also no swimming allowed. Sorry guys. And also strictly no hunting allowed as well. Protected area. So na yung mga animals din yung mga endangered. Uy! Oh, luckily we found one. We caught one endangered animal. Unsa ta kini nga animal, For more info, let's go and just enjoy watching. Let's go. So mga igsuon, mga brother, mga sister, ano yun na kami sa dili kayo Diba? nga sa Laod ay sa lake.
Yan eh. So, Apil. it's a very, very new experience for us. So, if ganahan mo mga isda dire, pagdala mo ng bukod, anong masasabi mo, sir? Dre, anong masasabi mo, Dre? Wala kang masasabi, no? Actually, ang masasabi. Speechless. Ito mga dili swimmer dire na eh. Life jacket. Ito. We don't need life jackets, bro. Lolo. Tayo ni bay. Okay, let's do it! Yo, so we just got out of the boat and we are going to Sa tower. sa tower. Tower Mods Philippines. Anya. Yo, what's up? Abot na dito sa tower. And here you can see two lakes. From this side, muna ito magagyan ganihan nga lake. This is what you can see on the other side of the lake. Basically, it's still a lake. So this is the Twin Lake. So that's why we call it Twin Lakes, because there's one lake here and another lake here. So I guess it's really worth it. Wait, kiss up. Relasyon. Rela lang, rela. Relax. Gusto yan, Dre. You have